खुलुमबाय आं जनाली बसुमतारी गसाइगावनिफ्राय मोनसे ब्रेकिं निउज गसाइगावनि टेलिपारा टोल गेटआव थासारिया दुंहाव जाना दं मानोना टेलिपारा टोल गेटआव मोनसे गोख्रों अजद सिखारदों जेराव ट्राक ड्राइभारफोरनिफ्राय गोबां रां लानायनि मोनसे अजद सिखारदों आरो बेखौ लानानै दिनै ट्राक ड्राइभारफोरा हेंथा खालामो आरो टोल गेटआव बुफाय बुसिबो खालामो बे समाव गसाइगावनिफ्राय मोनसे रादाब खिन्थागासिनो जेराव टोल गेटआव बुफाय बुसिबो खालामदों आरो टोल गेटआव टेलिपारा टोल गेटआव मोनसे गोख्रों अजद सिखारदों गसाइगाव टेलिपारा टोल गेटआव दुंहाव थासारि गसाइगाव टेलिपारा टोल गेटआव थासारिया दुंहाव टोल गेटआव इनायै ट्राकनिफ्राय रां दाबिनायनि अजद टोल गेट बिबानगिरिफोरनि हेंथायै बेरेखा ट्राक ड्राइभारफोरनि गसाइगाव टेलिपारा टोल गेटआव दुंहाव थासारि सोमजिदों टेलिपारा टोल गेटआव आयेन बेरेखायै ट्राकनिफ्राय रां दाबिनायनि अजद गसाइगाव सोहोरनि साखाथियाव थानाय टेलिपारा टोल गेट बिबानगिरिफोरनि हेंथायै ट्राकनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायनि अजद हादोरसा बायजोनिफ्राय फैनाय बेसाद रोगानाय ट्राकनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो खौरां मोननाय बायदिब्ला ट्राक सालायगिरिफोरखौ रां होयैनि थाखाय टोल गेटआव थाग्राफोरा गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामनायनि अजद बिहार सोनाब बंग सोनाब रायजो आरो गसाइगावनि ट्राक सालायगिरिफोरखौ टोल गेटनि गुन्डा महरनि मावथिफोरा गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामो टोल टेक्स खांग्रा गुन्डाफोरा बांद्राय मुवा बेसाद लांनायनि मुङाव ट्राकनिफ्राय गोबां रां दाबियो होननानैबो अजद खालामदों ये रोका रोड जाम करने के लिए काहे मारे ऐसे किए इसको मारने लगा इसको इधर से ले जाके उधर मारा खेत में ले जाके उसके बाद इधर रूम में कमरा में बंद करके मारा है 1.5-2 घंटा तक इसको मारते रहेगी हम लोग बोलते रहेगी सुने न थाना वाला का आदमी खड़ा है एक पुलिस प्रशासन खड़ा है पुलिस प्रशासन का सामने बोलता है ये टोल टैक्स हमने 60 लाख में खरीदा है और थाना वाला को भी खरीद के रखे हैं आरो बिहार सोनाब बंग सोनाब रायजो आरो गसाइगावनि ट्राक सालायगिरिफोरखौ टोल गेटनि गुन्डा महरनि मावथिफोरा गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामनायनिबो अजद सिखारदों टोल टेक्स खांग्रा गुन्डाफोरा बांद्राय मुवा बेसाद लांनायनि मुङाव ट्राकनिफ्राय गोबां रां दाबियो होननानैबो अजद होआब्ला बिसोर सिगि सग' खालामनानै ट्राकनिफ्राय टोल गेटआव रां दाबियो आरो रां बुथुमनानै लायो होननायनिबो गोख्रों अजद सिखारदों टोल गेटनि मावथिफोरजों लोगोसे गसाइगाव पुलिसाबो लोब्बा दं होनना अजद होदों ट्राक सालायगिरिफोरा जाथायनि सायाव फिन दिनै ट्राक सालायगिरिफोरा गाव गावनि ट्राकफोरखौ टोल गेटनि मोखाङाव लाखिनानै रां दाबिनायनि हेंथायै बेरेखा खालामो आरो 27 नं हादोरारि राजा लामाखौ होबथायो ट्राक ड्राइभारफोरा गसाइगाव टेलिपारा टोल गेटआव गिख्रंथाव थासारि टेलिपारा टोल गेटखौ सिफायनानै ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेनफोरनि दुंहाव बेरेखा नुनो मोनो दिनै नोंथांमोननो देखायगासिनो दिन्थिगासिनो बे भिजुअल्सखौ जेराव नुनो मोनगोन टेलिपारा टोल गेटआव माबायदि मोनसे दुंहाव थासारि सिखारदों सोमजिदों आरो टेलिपारा टोल गेटआव आयेन बेरेखायै ट्राक ड्राइभारफोरनिफ्राय रां दाबिनायनि अजदखौ लाना दिनै बेरेखा दिहुनदों ट्राक ड्राइभारफोरा आरो हेन्डिमेनफोरा ইয়াত মানে টোল গেটত নেশ্যনেল হাইৱেটো বন্ধ কৰি দিছে সেই অনুসৰি মই লগে লগে আমাৰ TSI পঠাই দিলোঁ TSI আহি ইনচিডেণ্টটো ক'লে যে এনেকুৱা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মানে মাৰপিট কৰিছে বুলি কৈছে লগে লগে মই আহিলোঁ OC আহিলে আমি চবৰ লগতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ একচুৱেলি ইছ্যুটো তেওঁলোকৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মৰাটো নহয় প্ৰথম ইছ্যু আছিলে সেইটো তাৰপিছত কয় আমাৰ মানে গাড়ীবিলাক পাৰ কৰোঁতে মানে ডেইলি 50 টকাকৈ লয় মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যু আৰম্ভ কৰিলে কৰাৰ পিছতে আমি তথাপিও সবকে বুজাই কৰি ক'লো যে ঠিক আছে যেটো মেইন ইছ্যু তোমালোকে কৈছিলা যে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰিছে সেইটো আমি তোমালোকে কেছ দিয়া আৰু আমি একশ্যন ল'ম 100% একশ্যন ল'ম কাৰণ আমি পাব্লিকৰ কাৰণে আছো গতিকে 100% একশ্যন ল'ম তাৰ উপৰি আমি CCTV ফুটেজ যেটো আছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে টোল গেটত মাৰপিট কৰিছে CCTV ফুটেজটো আমি ইয়াত চেক কৰিলো যে তাত নৰ্মেল গাড়ী এখন আৰু এতিয়াও গাড়ীখন যিখন দেখিছে আপোনালোকে এখন নৰ্মেল গাড়ী ইয়াত অভাৰলোডৰ প্ৰশ্নই নহয় গতিকে অভাৰলোড যদি নহয় টোল গেটে কিয় পইচা ল'ব গতিকে ইছ্যুটো তেওঁলোকৰ বেলেগ আছে কিন্তু বাহিৰত ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মানে মাৰপিট কৰিছে বুলি কৈ এনেকুৱা কৰিলে শেষত যি নহওক আমি ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মৰা ইছ্যুটোকে আমি লৈছো লৈ পেলাই আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো লাষ্টতো হিতা মোভ আহি পেলাই দেখিলে যে গোটেই টোল গেট ভাঙি দিলে আমাৰ ওপৰতো এটেক কৰিলে দেখিছা ময়ো মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছো
এতিয়া আমাৰ SDO চিভিল আহিছে। মোৰ নাম ৰবিকুল ইছলাম, ঘৰ ভুমৰাবিল, থানা গোসাইগাঁও। মই এতিয়া পুৱা 5টামান বজাত এতেলিপাৰা টোলগেটত আহিছো। টোলগেটটো জাষ্ট পাৰ কৰিছো। মোৰ আগৰ গাড়ীত কি হৈছে নহৈছে মই একোৱে নাজানো। আগৰ গাড়ীবিলাক ৰখাই ৰাস্তা ব্লক কৰি দিছে। মই গাড়ীৰ পিছত গৈ গাড়ী ৰখিছো আৰু লগে লগে এইফালে টোলগেটৰ যিমান কমচে কম 20-30 জন মানুহ একেবাৰে গুণ্ডাৰ নিচিনা দৌৰি আহি এই আগৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰটোকো মাৰিছে, মোকো বহুত বেয়াভাৱে মাৰিছে, টানি চিৰিছে। আপোনালোকে চাওক এইবিলাক চিৰি কি কৰিছে, মোক ফুটবলৰ নিচিনা শ্বট মাৰিছে। 4জন হাত ভৰি ধৰি এনেকৈ দলিয়াই দিছে। মোক নাম সুধি মাৰিছে, ধৰ্মৰ নাম লৈ মাৰিছে, গাহৰি মাংস খুৱাব খুজিছে, মদ খুৱাব খুজিছে, মোৰ পুৰুষংগ কাটি দিব বুলি কৈছে। সেইবিলাকৰ পুৰুষংগ মোৰ মুখত সোমাই দিছে। মোক আৰু বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে। মই এতিয়া অসুস্থ হৈ আছো, ইমান কবই পৰা নাই। মোৰ পকেটত পইচা আছিল, মই 1 মাহ গাড়ী চলাইছো, 30-32 হাজাৰ টকা মোৰ পকেটত আছিল, সেই টকাখিনিও লৈ লৈছে। এতিয়া মোৰ ন্যায় লাগে। और ये हम राजस्थान से आ रहे हैं, हम भी टोल एक ही टोल, हम 7 स्टेट पार करके आते हैं, कोई टोल एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता है। और ये टोल मतलब एक्स्ट्रा पैसा मांगता हर ट्रिप। बोल्डा काटा कर रहा 1040, कभी बोल्डा 880। 7 स्टेट पार करते हैं, हम गुजरात से भर के आते हैं, कोई टोल मतलब हमारे से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगता है। और ये एक ऐसा टोल है जो हर ट्रिप हमारे से झगड़ा करता है, बोलता वो है 100 किलो ज्यादा है, 200 किलो ज्यादा है। और 100-200 किलो क्या मायना रखे, बारिश हो तो त्रिपाल में पानी इकट्ठा हो गई, 100-200 किलो तो वजन बढ़ जाता है। तो ये इस टोल की आज से नहीं 2-2.5-3 साल से ये टोल की गुंडा कर दी है। মোৰ নাম ৰবিকুল ইছলাম, ঘৰ ভুমৰাবিল, থানা গোসাইগাঁও। মই এতিয়া পুৱা 5টামান বজাত এতেলিপাৰা টোলগেটত আহিছো। টোলগেটটো জাষ্ট পাৰ কৰিছো। মোৰ আগৰ গাড়ীত কি হৈছে নহৈছে মই একোৱে নাজানো। আগৰ গাড়ীবিলাক ৰখাই ৰাস্তা ব্লক কৰি দিছে। মই গাড়ীৰ পিছত গৈ গাড়ী ৰখিছো আৰু লগে লগে এইফালে টোলগেটৰ যিমান কমচে কম 20-30 জন মানুহ একেবাৰে গুণ্ডাৰ নিচিনা দৌৰি আহি এই আগৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰটোকো মাৰিছে, মোকো বহুত বেয়াভাৱে মাৰিছে, টানি চিৰিছে। আপোনালোকে চাওক এইবিলাক চিৰি কি কৰিছে, মোক ফুটবলৰ নিচিনা শ্বট মাৰিছে। 4জন হাত ভৰি ধৰি এনেকৈ দলিয়াই দিছে। মোক নাম সুধি মাৰিছে, ধৰ্মৰ নাম লৈ। ৰাতিপুৱা ঠিক 8:30মান বজাত মই ফোনত গম পালো যে ইয়াত মানে টোলগেটত নেশ্যনেল হাইৱেটো বন্ধ কৰি দিছে। সেই অনুসৰি মই লগে লগে আমাৰ TSI পঠাই দিলোঁ। TSI আহি ইনচিডেণ্টটো ক'লে যে এনেকুৱা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মানে মাৰপিট কৰিছে বুলি কৈছে। লগে লগে মই আহিলোঁ, OC আহিলে, আমি চবৰ লগতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। একচুৱেলি ইছ্যুটো তেওঁলোকৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মৰাটো নহয়, প্ৰথম ইছ্যু আছিলে সেইটো। তাৰপিছত কৈ আমাৰ মানে গাড়ীবিলাক পাৰ কৰোঁতে মানে ডেইলি 50 টকাকৈ লয়, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যু আৰম্ভ কৰিলে। কৰাৰ পিছতে আমি তথাপিও চবকে বুজাই কৰি ক'লো যে ঠিক আছে, যিটো মেইন ইছ্যু তোমালোকে কৈছিলা যে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰিছে, সেইটো আমি তোমালোকে কেছ দিয়া আৰু আমি একশ্যন ল'ম, 100% একশ্যন ল'ম, কাৰণ আমি পাব্লিকৰ কাৰণে আছো। গতিকে 100% একশ্যন ল'ম। তাৰোপৰি আমি CCTV ফুটেজ যিটো আছিলে, তেওঁলোকে কৈছিলে যে টোলগেটত মাৰপিট কৰিছে। CCTV ফুটেজটো আমি ইয়াত চেক কৰিলোঁ যে তাত নৰ্মেল গাড়ী এখন, আৰু এতিয়াও গাড়ীখন যিখন দেখিছে আপোনালোকে এখন নৰ্মেল গাড়ী, ইয়াত অভাৰলোডৰ প্ৰশ্নই নহয়। গতিকে অভাৰলোড যদি নহয় টোলগেটে কিয় পইচা ল'ব? গতিকে ইছ্যুটো তেওঁলোকৰ বেলেগ আছে, কিন্তু বাহিৰত ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মানে মাৰপিট কৰিছে বুলি কৈ এনেকুৱা কৰিলে। শেষত যি নহওক, আমি ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক মৰা ইছ্যুটোকে আমি লৈছোঁ, লৈ পেলাই আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। লাষ্টতো সেইটা মব আহি পেলাই দেখিলে যে গোটেই টোলগেট ভাঙি দিলে, আমাৰ ওপৰতো এটেক কৰিলে। দেখিছে ময়ো মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছোঁ।